Umndeni kaSicebe usukhiphe isimemezelo-ke esiphuthumayo-ke laphana-ke mayelana ney'nhlelo-ke zokufihla kwenkosi yamagcokama-ke laphana-ke eyaziwa kakhulu-ke endimeni-ke kaMaskandi. Bafowethu, ngicela ukunibingelela kwisiqiniseko esemidi abaqala ukusijoyinela ikhasi, ngicela benze ubulungiswa-ke bacindezele ibhathini ka-subscribe-ke baphinde balekele amavidiyo-ke ekunenzela wona. Bafowethu-ke nasi isimemezelo-ke esiphuthumayo-ke esiphuma ngaphansi komndeni-ke kaSicebe-ke inkosi yamagcokama-ke edlamini-ke njengoba-ke sazi bafowethu-ke ukuthi abantu abaningi bebelilindile-ke lolu suku ukulazi ukuthi lunini-ke. Uthi-ke umndeni-ke laphana-ke ngomgqibelo nakanjani-ke uSicebe uyafihlwa-ke laphana-ke indawo-ke emzisho-ke khona-ke eMsinga Stadium-ke laphana-ke, okusho ukuthi-ke bafowethu-ke wonke umuntu onothando-ke lokuya khona-ke laphana-ke uzobonakala-ke kuwona-ke lo mngcwabo noma-ke uzoba khona-ke kuwona-ke lo mngcwabo-ke laphana-ke eMsinga eMzisho Stadium. Bayakwazi-ke abaningi-ke lesimemezelo besikhishwa umndeni kaSicebe Dlamini inkosi yamagcokama. Bafowethu, siyazi ukuthi iNingizimu Afrika ilimele kakhulu, siyazi ukuthi abantu abaningi-ke bayafisa ukuba yingxenye-ke ilona thuba-ke leli-ke elikhona-ke olokuthi-ke siyophekezela iqhawe-ke kanye nomndeni walo-ke, njengoba-ke abantu abaningi-ke bathembisa ukuthi-ke bazobe bekhona-ke kuwona-ke lo mngcwabo-ke bayophekezela-ke inqalabutho-ke insizwa-ke beyidume-ke ngomoya omuhle, yaphinde yaduma ngezinto ezinhle endimeni kaMaskandi-ke, kwaba ukuthi-ke kuze kufika-ke usuku olufana-ke nalolu. Abantu abaningi-ke bayacelwa ukuthi-ke babe yingxenye yawo-ke lo mngcwabo, njengoba sazi bafowethu-ke ukuthi-ke umuntu wabantu lo oyofihlwa. Umndeni ususikhiphile isinqumo, ngizophinda futhi-ke ngomgqibelo eMsinga eMzisho Stadium. eMsinga bafowethu, umsinga uwodwa umsinga bafowethu-ke eMzisho Stadium. Bayazi-ke abangakhona, bayazi abaseduzane, bayazi-ke abayihambela leza indawo. Bafowethu, thina sisiqiniseko esemida bokuyilokhu besikuphathele khona.